kubera kuba wica ndagukumbuye uraho sheri Kigali hari izuba ryinshi wowe aho ngaho imeze gukora ariko uyu muntu ndiyarwaye n'ubushuti. It's only friendship. Simvuze ko gusenga ari bibi. I'm not saying it's bad to pray. Noneho biba bibaye akarusho. That is a plus. Ndavuga kuvuga ngo nagiye kuja kubaza kuko ubuzima bwacu n'amasengesho. Ndeka niherere noneho mbaze kuko hari ibintu bimwe by'ingutu nyine biza bisaba. Ariko se uzaza ubwirwa n'Imana gusa mu gihe wagiyeyo gusa. Kuko navyo ndaje kubigaruka unzabivuga. Gusa igihe ubundi buzima, igihe uri mu kazi, igihe uryamye, igihe warera abana, igihe uri mu muhanda, none umwuka wera ntakenewe. Akarenge gakereye ubushuti. The visits that maintains friendship ntabwo ari iminsi 40. Cannot be limited to 40 days. None bagiye kudutera amabuye. Ntabwo ari iminsi 40. Amwumve ibanga rituma mwuka wera azatubwira mu gihe cyose mu gihe bikenewe imwuka wera. Mwe uko twahagarara inkota ya Kristo yo kuzira kuri twemeye mu kwakogora. Wabangaye ko eglise primitive. We going out of the truth without any threat. Ijambo ry'Imana hantu turi aho duhumekera hose naho bato umuntu akabesha ntabatana kibigeze banamubaza nienda ngo ati barakwiruka. Donc amahamira sinza nishimira idini. I don't like religion. Njewe mu buzima bwanje iyo kintu kigiye kuba routine ugahindura idini bikaza gise nkaho ari nk'amategeko n'abakristo bakageza igihe bumva ko basigaye bakorera itegeko wishibintu. Ibi bose muzabubona byapfuye byose byageze iriya byatangiye ari ibinyamwuka noneho bigera gusabija muri gahunda idini routine. We nutagira gutya ijisho rye no ibyo ntibiza bizana tibigira kamara imbere y'Imana. Gusenga uri mu modoka, praying when you driving, gusenga wicaye mu ntebe, praying when you sitting, gusenga uhaye uteka, praying when you cooking, gusenga uhaye ubara amafaranga muri bank, praying when you counting money at the bank, gusenga uhaye uganira n'abantu, praying when you discussing with people. Uvuge ngo hallelujah. Hallelujah. Gusenga usinziriye. Praying even when you sleeping. Ibizumweru gusa bitandatu nuko gamuragiye giwanyu muryame ngo twarasenze iminsi 40 ngo ntacyo tutakoze maze uzane wa mudamarara ngo bu ngo amaze ngo gute uko nyine uzongera kujagoroka mu yindi minsi 40 y'undi mwaka nuhamagara ese uwo ninde ko ntayemenyijwe. That's why religion kills. Religion is a bad thing. We thank God because we had the prayer altar today. People were here all the day praying. And that is of a great value. Umunsi kuwa kane tuba turimo iriteraniro dusozera gusa nka kurya twabyita gupfundikira ibyo tuba twiriwemo imbere y'Imana. On Thursday, this service comes as a closing moment because we have spent the day in the presence of God. Kicumweru twagitangiye tuganira uburyo bwo kuyoborwa n'Umwuka Wera. This week we have been speaking about how we can be led by the Holy Spirit. Ibidufasha cyangwa ibifasha kugira ngo Umwuka Wera atuyobore mu bintu byose. Things that help us to be led by the Holy Spirit in everything. Twarebye inyungu, tureba inzitizi. We looked at the benefits as well as the challenges. Tureba n'uburyo Umwuka Wera ayobora. And we saw how the Holy Spirit leads. Niki cyagufasha kugira ngo biriya byose twize na ziriya nyungu zose zirimo ubikurure ubihindura ibyawe. What do you need for you to be able to grasp all the benefits and everything we have learned and own them? Kicumweru nacita
abantu bamenyereye ibyo kwandika, bamenyere kwandika, For people who are used to writing, cyangwa se inzobere mu kumenya kuvuga, or experts in speeches, public speeches, hari ibyo bagenderamo bagomba kubahiriza. they have steps or principles that they follow. Buriya abantu bari igihe bavangavanga ukaziyoberwa gutandukanya ibintu, kandi yavuze byinshi byiza, ariko kubera ko yabivanze yabicanze ugasanga ni ikibazo. Sometimes people speak of a lot of good things but mix them up. Ariko ijambo ryumvikana rigirwa cyane cyane n'ibice bitatu. But a good speech has three main parts. Igice cya mbere ni ijambo ritangira iryo twita mu zindi ndimi introduction. The first part of a speech is introduction. Nimba mu Kinyarwanda babyita nimba iri buriro, ni ukuvuga ngo uko introduce ibintu, The way you haba mu introduce buhanga bukomeye. the speech manifests great knowledge. Igice cya kabiri noneho kurya wiyintroduce bakamenya ibyo ugiye kuvuga ukabyagura rero ukabidevelopa ukabivuga. The second part after your introduction is the development of the things you spoke about. Muri bya bindi wavuze byinshi hari amagambo y'ingenzi ukubira muri paragraph imwe cyangwa se mu mirongo mike babyita conclusion cyangwa se umusozo w'ibintu, ku buryo ushobora kuba wasoma iri buriro wasoma na conclusion ukaba wanamenya ishobora kuba cyavuzwe hari. After the development, you have a short statement that is the conclusion with keywords, and sometimes when you read the introduction and the conclusion, you are able to know what the speech was about largely. Buriya rero iyo ugenda ureba ibyumweru bitandatu, When you look at 6 full weeks, icyumweru cya mbere turiga ibi, cya kabiri ibi, cya gatatu kugeza ku cya gatandatu, mugenda mureba tuziga ibi, tuziga ibi, tuziga ibi. when you're planning 6 weeks with the details of each week and each days, unabirebye neza muri ibyo bice nka bitatu wabibona. you can see those things in 3 parts. Ubu rero sinkiri muri introduction, sindo muri development yabyo, ndi muri conclusion. We are no longer at the introduction or development part of our weeks. We are now at the conclusion. Biriya byose basobanuye hejuru y'ihishurirwa n'umwuka wera ukuntu abigiramo uruhare, ibyiza byazo n'ingorane zabyo, kubyumva ni iby'agaciro, ariko byagira akamaro gute? K'icyumweru cya nyuma nicyo kubifata noneho biriya nabihindura ibyanje gute? Everything we have learned about revelation, about the role of the Holy Spirit, it is very important as we conclude to know how you can own and use all those teachings. Niwo musozo. This is our conclusion. Kumenya kuriya muti uvura iriya ndwara ugirwaye, ntuye muri conclusion cyangwa mu musozo ngo maze kubimenya ndakimize. Knowing the medication, what can treat the sickness you have, but you don't get to the step where you swallow the medication, will not be useful to you. Mwankurikiye muvuge ngo amen. Amen. Ko muvuga buhoro. Amen. Ko muravuga nk'abantu biriwe hano mu masengesho. Muvuge ngo amen. Amen. Uyu munsi kuwa kane, we are on Thursday, ejo kuwa gatanu, and tomorrow will be Friday. Kuwa gatandatu hazaba ari amasengesho. We'll have prayers on Saturday, no ku cyumweru dusoze, and we'll conclude on Sunday. Tuzaganira kuki. What are we going to be speaking about? Ibyo Pastor Mutama yavuze kuva ku cyumweru. Everything Pastor Mutama said from Sunday, ndabifungira ntibitandukana
ariko ndagenda mbihambirira mu magambo agera nko kuri atatu. Will be summarized in 3 keywords. Umunsi ndavuga kimwe, I will speak of one thing ejo today, nzavuga ikindi, another thing tomorrow, ku cyumweru tuvuga ikindi. and we'll conclude with the third on Sunday. Kuva igice cya 33 Exodus 33, umurongo ni uwa 8 verse 8 kugeza 23 through to 23. kuva igice ni cya 33 Exodus 33, umurongo ni uwa 8 verse 8 kugeza 23 to 23. umurongo wa 7 Verse 7, ariho mpera. Mose ajyana ihema arishinga hirya y'ingando z'amahema yabo, ahahitaruye aryita ihema ry'ibonaniro. Uwashakaga Uwiteka wese yavaga mu ngando akajya ku ihema ry'ibonaniro ryari hirya yaho. Soma. Kunatangiye kwigisha. Moses took his tent and pitched it outside the camp, far from the camp, and called it the tabernacle of meeting. And it came to pass that everyone who saw the Lord went out to the tabernacle of meeting, which was outside the camp. Hari ahantu hari hafite izina. That place had a name. Hari ahantu hari hafite iki? Izina. It was a place that had a name. Rivuga gute? And what was that name? Rivuga gute? Ihema ry'iki? Ry'ibonaniro. The tabernacle of meeting. Babonana nande? Who did they meet at the tent? Turi kumwe? Ni ukuvuga ngo amahema uko yari yubatse, Imana yari yabwiye Musa, iryo hema aho mu ngando bari batuyemo, iryo hema ryitaza iyo midugudu yabo, arishinga ahantu ryitwa ihema ry'iki? Ry'ibonaniro. Moses had built a lot of tents, but that one was different and was separated from the others, and it was called the tent of meeting or tabernacle of meeting, aho babonanira n'Imana, where they met God, aho basanga Imana, where they found God, adresse y'Imana. the address of God. Tumva ko bose bari babizi. Everyone knew about that. Umurongo wa 8. Verse 8. Kandi uko Mose yavaga mu ngando akaja muri iyo hema, Musa akava mu ngando akajya muri iryo hema, abantu bose barahagurukaga, umuntu wese agahagarara mu muryango w'ihema rye, bakamukurikiza amaso bakageza aho yinjirira muri iryo hema. Soma. And whenever Moses went out to the tent, all the people rose and stood at the entrances of their tents, watching Moses until he entered the tent. Nzani represent ibyo bintu. I try to represent this to myself. Musa asohotse mu nzu ye nawe yabagamo y'ingando. When Moses got out of his tent, yerekeza kuri rya hema ry'ibonaniro, going to the tent of the meeting, noneho abisiraheli bose bagasohoka mu mahema yabo, and all the people of Israel went out of their own tents in the camp, bagahagarara mu muryango barimo bamureba atambuka, stood at the entrances watching him walking. ariko uyu mugabo This uyu man, mugabo yari umugabo. this was a true man. Burya ikigira umuyobozi, What makes a leader a good one? nyawe
What makes a good ufite leader, n'imbaraga a powerful leader, si uko azishakisha ku gahato ku bantu. it's not because he forced that on the people. Reka abaturage babiguhe. Let the citizens honor you. Bagahagarara mu mahema. They stood miryango. at Ndeba the entrances. ukuntu abagabo, abagore babo, abana babo bose bahagaze batumbiriye umugabo usohotse mu nzu ngo yerekeza ku ihema ry'ibonaniro. I can imagine men, women, and their children standing at their tents, watching one man walking to the tent of Nabo meeting. ko baramureba uko atambuka. They watched him walking. Hari amagambo nsoma ku bijyanye na Musa aza ntangaza. Some things I read about Moses amazed me. Iri ni rimwe. This is one of them. Nirindi nasomye ngo umunsi bakumbura inyama n'ibitunguru n'amadegede na za tungurusumu zo mu Giputa. The other one is when they miss the Egyptian food. Ngo yanyuze ku mahema ngo akaza yumva umugabo n'umugore n'umwana bahagaze ku muryango bavuga ngo inyama we, inyama we, inyama we, inyama. He went through the camp and could listen, hearing people of Israel complaining about meat and the food in Egypt. Noneho bamukurikiza amaso bakabona neza ageze ku ihema ry'ibonaniro ngo pa. They could look at him until he gets to the tent of the meeting. Uyu murongo wa 8 This verse 8, ngo bakamukurikiza amaso ngo bakageza aho yinjirira mu ihema. it says that they watched Moses until he entered the tent. Yamara kwinjira neza 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 yinjiyemo ngo pa batakimubona amaso yabo bakiyamukurikije. And they could watch him, look at him until he entered inside the tent. Nimwumve ikintu muvuga ngo haleluya. Hallelujah. Mwongere cyane haleluya. Hallelujah. Umurongo wa 9 Verse 9. Mose yamara kuryinjiramo mwumve ikindi kintu cya kabiri gitangaje. Listen to this amazing thing. Ya nkingi y'igishu ikamanuka igahagarara mu muryango waryo Uwiteka akavugana nande. And it came to pass when Moses entered the tabernacle that the pillar of cloud descended and stood at the door of the tabernacle, and the Lord talked with Moses. Umugabo w'umuyobozi ukomeye yarangiza kwinjira bakabona inkingi y'igiciramanutse ariko yeme Israel yarabonye ibitanga. Israel. Aba bantu icyo kintu cyahoraga kibaho ntibanabona ko ibintu bifatika bahaye bareba ngo bakabona ko igicu kiza no muri wa muryango Musa yinjiremo kikahatwikira. Cyamara kwatwikira ngo Imana ikavugana na Mose kaganira. They could see how the pillar of cloud descended and stood at the door of the tabernacle, and then God started talking to Moses. Umwuka wera kutuganiriza buri gihe. The Holy Spirit speaks to us every time. Twakora kugira ngo tubihindure ibyacu. What can we do for that to be our reality? Inkingi yamara gutwikira After the pillar of cloud descended, Uwiteka akavugana na Mose, and that the Lord talked umurongo to wa Moses, 10, verse 10, abantu bose bakabona iyo nkingi y'igicu ihagaze mu muryango w'iryo hema, bagahaguruka umuntu wese akikubita hasi mu muryango w'ihema rye. and the people and the people saw the pillar of cloud standing at the tabernacle door, and all the people rose and worshipped, each man in his tent door. Umurongo wa 11, Verse 11, Uwiteka akavugana na Mose barebana kuko umuntu avugana n'inshuti. so the Lord spoke to Moses face to face as a man speaks to his friend. Mose agasubira mu ngando, ariko mufasha we w'umusore Yosuwa mwene Nuni ntave muri iryo hema.
And he would return to the camp, but his servant Joshua, the son of Nun, a young man, did not depart from the tabernacle. Ndashaka kubabaza I want to ask you this. muvuge mwese ngo haleluya, Hallelujah. mwongere mwese ngo haleluya. Hallelujah. Muzamutekereza ko Musa yagiye muri iryo hema ry'ibonaniro kw'icuro zingana gute? How many times do you think Moses went to the tabernacle? Nyinshi. A lot of times. Niki cavutsemo? And what came out of that? Uko guhozayo agenda agaruka, guhozayo agenda agaruka, igicu gitwikira avugana n'Imana, byageze aho bihinduka gute? Niki cavutsemo? What was the result of his ngo visits to the tent? azavugana n'Imana kuko inshuti ivugana n'indi. He started speaking to God face to face as a man speaks to a friend. Nukuvuga ngo ya habitude yo gukomeza kujyayo agaruka bamwitegereza bagira gute bararuha Imana no kubwira gute sima ngo kumenyerana setente ni termiri iri kumenyerana nkaho umufata komusayivi sangwa araruha ngo ashudika n'Imana, Imana ibishutiye magara bakazasigara bavugana gutya ko havugana nijoro. The fact that he went to the tabernacle so many times that the clouds stood there, he became so close to God and they started speaking as friends. Gutindana n'Imana, kubana n'Imana, gukomeza kuvugana n'Imana, guhora mu ihema ry'ibonaniro, guhora babonana, tuvuge gutya, guhora ibonaniro rirahari bagahora babonana, bigeze igihe ikiganiro cyabo kaza kiba entre les amis. Spending time with God, visiting God so many times, that has created a strong relationship. Nubwo noja kuvuga byinshi, Even if I can say a lot of words, tutarinze kugira za formule ndende, without a lot of formulas, ikintu gikomeye, what is more important, Imana itirirwa ireba ngo uyu ni mukuru afite imyaka ingana itya, uyu ni mutoya afite ingana itya, uyu yakijijwe ryari atinze mu rusengero, uyu yakijijwe vuba byagenze gutya, uyu ni umukire, uyu ni muremure, uyu ni inzobe, sibyo Imana izireba. something that will make the Lord not look at your age, the years you have spent in the church, how you look. Kiza gituma Imana itazuyaza kuzikubwira, ikuyobora mu gufata ibyemezo, mu gihe uri imbere y'ikibazo ikakwereka inzira, solution ikaboneka, igihe urimo wibaza ibintu byinshi kumva revelation, sikindi gerageza gushaka ubushuti n'Imana. Ubushuti only. Something that will make the Lord be in your life, lead you, reveal to you the solutions to your problem is when you seek the friendship with Him. Muvuge ngo amen. Amen. Mwongere cyane, hallelujah. Hallelujah. Abantu bazabagira ngo kuyoborwa na Mwuka Wera, ngo nuko nagiye mu masengesho, ngo kujya kubaza ngo se mwana ngirente. Mana ngire ngaho hawunego kuyoborwa na Holy Spirit n'ubuzima. N'ubuzima bukurura Imana kukubwira n'igihe utari kusaba kwivuga, n'igihe utibazaga ngo se ndabigenza gute, n'igihe utakomanze winginga, n'ubuzima Imana izikwerekera kuko igukunda wabugihaye wibaza ibintu kumva ngo tas. Being led by the Holy Spirit is not the result of our prayers and everything else, but it is a life in which God will be speaking to you, showing you the way before even you start praying and asking. Simvuze ko gusenga ari bibi. I'm not saying it's bad to pray. Noneho biba bibaye akarusho. That is a plus. Ndavuga kuvuga ngo nagiye kuja kubaza kuko ubuzima bwacu n'amasengesho. Ndeka niherere noneho mbaze kuko hari ibintu bimwe by'ingutu nyine biza bisaba. Ariko se uzaza ubwirwa n'Imana gusa mu gihe wagiyeyo gusa kuko navyo ndaje kubigarukaho nzabivuga gusa igihe ubundi buzima, igihe uri mu kazi, igihe uryamye, igihe warera abana, igihe uri mu muhanda, none Umwuka Wera ntakenewe. Yes, it's good to go and seek the Lord when we have things that we need to understand. But would you be led by the Holy Spirit only that time when you want to seek for Him? What about when you're sleeping, when you're parenting, when you're doing your work on everyday basis? Ikizaza gikurura Mwuka Wera
kuvuga n'igihe utari utegereje ko avuga akuyobore ubuzima bwawe bwose. Shakisha ikintu cyitwa kuba inshuti y'Imana. What will attract the Holy Spirit to speak and be present in your life, or even when you're not seeking, is when you seek the friendship with God. Mureke mbabaze ikintu kiranga ubushuti. What are the characteristics of friendship? N'igihe utayisabye ngo iguhamagara. Your friend will call you even when you don't ask. N'impamvu nini kubera urukumbuzi no kugukunda. Your friend will not need a reason to call you because he loves you and needs you. Uzumuhamagara kubera ko ari cyo umushakaho cyangwa hari ijambo ushaka kumubwira. Ariko inshuti zihorana ziganira gusa zivuga n'utuntu duto twa detaye. Akaguhamagara kusana nagukumbuye no kumva ijwi ryawe mukaganira tudetaye aho niriwe izuba ryabaye ryinshi ayi wabonye yewe nabonye nakaraseka ugasanga abantu bagize amasaha 3 nta kindi gituma batinze muri ibyo n'ubushuti friend. Bako siko bimeze. You will need a proper reason to call and speak to a person who is not your friend, but for true friends, they will spend a lot of hours speaking about anything, just exchanging. That's how friendship is. Kurya uza wifuza guhora uhamagara inshuti yawe ukumva muhorana bikaba biri online buri gihe cyose mu connectinga muvuga niko n'ubushuti bw'Imana buho iyo buhari ijuru riza ryicara rikomunika. The way you always need to speak to your friend is the same way when there is friendship with heaven, there is continuous communication. Muvuge ngo hallelujah. Hallelujah. Iki ni kintu umuntu cyakoroha kwigisha kubera ko si theory n'ubuzima. That is not a theory that can be taught, it is a lifestyle. Mwebwe siko bimeze yeme. Isn't it the case for you? Muvuga ngo hallelujah. Hallelujah. Nimushakisha ubushuti n'Imana. Seek friendship with God. Cyo gituma nababwiye ngo biriya byose mutama yigishaga ndagenda gusa namerewe neza. Reka mbabwire ni gututobwa utogira umwimerere ukagira ngo Imana iragira ubushuti nawe. Kigeugewu wiyadabata muri kintu cyose wageraho ugasa n'uyu wageraho ugasa n'uyu wageraho ugasa gute ubwo bushuti bwava. Ariko Imana igishuti yakurebye wowe uri sengesho iyo yakurebye ikagushima uburyo utuye ubajya ku buzima bwawe izi kubwira ni guto yibwira ngo Mana we wambwiye izi gukomunika buriye. How would you kanyaraza mu mutwe kandi ifite igisubizo. How would you build friendship with God when you're not stable? But when you're stable, when you're steadfast, God will look at you and start communicating His things to you. Ndeka nije uhaye wigisha mbahereze bizendo kunza niyumva ariko nabwira undi nawe yabikora kubera ko Imana tuzadusoma Bibiliya ngo ihinduke nk'inyandiko tuza tuyishira mu buzima turebe bimeze gute. I, being the preacher, will share my experience. Everyone else could do, but we need to bring the Bible in the reality of our lives. Sometimes I tell my wife that something is heavy on me. Okay, ati none, ariko ndumva ariko bimeze. She says, what's next? I say, that's how I feel. But I don't yet have the revelation. I will tell you when I get the revelation on this thing. Nzamba noba nicaye gutya nicara gutya cyangwa ntwaye imodoka cyangwa ndi kama numva ninki kintu gifungutse mu bwenge bwanje mu mutwe wanje muri mu bitekerezo byanje kuvuga ngo ti nk'igitonyanga tip. The way I get revelations, it can be when I'm driving, when I'm seated or doing anything else, and I feel like a drop in my head, and that is it. And when I tell her that I have the solution, she knows I have the revelation. Ariko iyo kimanutse gutya muri ngo tip mbamenye neza ko system yafungutse
kandi Imana ineretse uko ibintu bigenda. It does not come out as a result of deep thinking or reflection. It comes just as a drop, and then I know that the Lord has opened the way for me. Ega iyo uri inshuti y'Imana tuzi tekinika. When you are a friend of God, you do not need to go deep. You do not need to find the way by yourself. Inshuti yawe niyizi ryari, nimba ari mu gitondo, nimba ari mu rukerera, nimba ari he, iragukominika. Your friend will communicate with you whatever the time. Amen. 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 Aba bakozi b'Imana mubona bose aba muza mubona babwiriza. Umuntu uzi neza gukorana na Holy Spirit ntazaje mu makarende cyane ngo ibyo nigishije kera ngo none ibyo iki oya uzi gushobora kwicara ukabaho Imana kumva ufite umunsi uzagira uwaba wicaye mu ntebe gutya cyangwa wabagize guta kwama nkumva verse iramanutse mu mutima ngo tip. All the servants of God you see here preaching, do not seek in the notebooks. They might be seated. Nguzu ugaburira abantu rutine oya Imana izimenye ikitorero rikeneye. Holy Spirit bibizi iyo wumvise Imana imanuye umurongo ukamenya ko church ikeneye iki kintu kandi warangiza utujije uzi ko Umwuka Wera ashobora kuguha na plan y'uburyo bigenda. Isomo ingingo za mbere nizi suko nasomye nibyo ariko Umwuka Wera azayobora. Holy Spirit leads, and as the leaders of the church, He communicates to us what the church needs. Umuntu akaguhagama cyane cyangwa akakuderanja cyane igihe wicaye uhaye ugenda kumva kakaririmbo karaje ikaguha ijambo rimwe uko witwara cyangwa ukumusubiza point. You might have an issue with the person, and when you walk in, you receive a word or a direction on how to respond to them. Ikibanzirizo bintu byose n'ubushuti. But friendship with God comes before everything else. Asifiwe. Amen. Praise the Lord. Asifiwe. Praise the Lord. Ndariya jambo pasiteri Kibinda yarivuzeho ngira ngo niwe ngo umunyamwuka ntiwamurondora ariko wazarondora byose. One of the pastors who preached here said that the spiritual man can judge everyone, but he is not judged by anyone. Ese twaba twajyanye mukavuga ngo haleluya. Hallelujah. Mwongere cyane haleluya. Hallelujah. Niba hari umuntu uzubaha utapfa kuvogera uzirinda umunyamwuka kubera ko ntaba yicaye mu kintu Mwuka Wera babana ataramukoreye analyse sinzi no gukora état de lieu cyangwa uko kintu cifashe no keretse utari umunyamwuka Mwuka aza kwereka nubwo atakubwira iherezo ariko aza kwereka fungura mind. If there is a person you need to pay attention to, that is the spiritual person, because the Holy Spirit directs and shows him the way, even if he does not see the end, but he sees things. Umunyamwuka azarondora byose. A spiritual person judges everything. Umunyamwuka azarondora n'ibihe Mwuka akakubwira ushingiye ku buryo ubona ibintu amaherezo y'iki kintu kizamera gute. A spiritual person is able to interpret seasons, being told that based on what you see, this is how it's going to evolve. Ubuzima bwawe rero burayoborwa. Tiwiyobora ubuzima bwawe burayoborwa. Ariko hagomba kuba hari ikintu gihari n'ubushuti. Inshuti zigirana icyizere, inshuti ziganira ibintu byose de tout et de rien. Inshuti zigera kuri detail y'ibintu. But before everything there is friendship. Friends speaks about everything. Friends do not hide things to each other, and that is what makes spiritual people being led and not leading by themselves. Ngo Imana ikazivugana na Musa inshuti
God spoke to Moses face to face as a friend. kandi abanyarwanda baravuze ngo agasuka kabagara ubushuti, kabagara ubumwe, kabagara ubushuti. Naga akarenge nubwo bwawe ikirenge siki ni gutya. Akarenge ni kwa kundi baza ngo ariko wa mwana ngo uzuhoza akarenge hariya ngo kandi ngo ico uzabyara nako karenge uzuhoza hariya. Ni ukuvuga ngo akarenge si kirenge, akarenge ni ibirenge bihora ahantu, niko karenge. Wagenda gutyo ugasubira ibigasaba bikaga ariko akarenge kawe ako ni ukuvuga ngo ikibagara ubushuti na akarenge. Kurya Musa barimo bahagarara ubwoko bwa Isiraheli bakabona mu gitondo ku wa mbere agenda mu ihema bigakinga agenda agasubira ku wa kabiri akagaruka ku wa gatatu bigera igihe biza birakonekitinga akarenge gakereye ubumwe n'iki n'Imana. As there is this Rwandan proverbs, visits, and the fact that your foot are always somewhere is what maintains friendships. The same way Moses was always walking to the tent of meeting in the sight of Israel, was what built his friendship with God. Akarenge gakereye ubushuti. The visits that maintains friendship ntabwo ari iminsi 40 cannot be limited to 40 days. We know this is not possible within 40 days. 40 days are just 40 days. Imagine if you came back next year for the 40 days. Ibyumweru gusa bitandatu nukoga muragiye giwanyu muryame ngo twarasenze iminsi 40 ngo ntacyo tutakoze maze uzane wa mudamarara ngo bu ngo amaze ngo igute uko nyine uzongera kujagoroka mu yindi minsi 40 y'undi mwaka nuhamagara ese uwo ninde ko ntayemenyijwe. Imagine if you came back to the prayer for the 40 days of next year, will you be recognized by the one you call? That's why religion kills. Religion is a bad thing. I don't like religion. Njewe mu buzima bwanje iyo kintu kigiye kuba routine ugahindura idini bikaza gise nkaho ari nk'amategeko n'abakristo bakageza igihe bumva ko basigaye bakorera itegeko wishibintu. I am against the religion and the routines because that is not God's way of working. Ibi bose muzabubona byapfuye byose byageziriya byatangiye ari ibinyamwuka noneho bigera gusabija muri gahunda idini routine we nutagira gutya ijisho no ibyo ntibiza bizana tibigira kamara imbere y'Imana. Routine is not important before God. Even the things you see dormant today started spiritual, but the routine has killed the spirit behind. Bo si bibi ariko navuze akamaro tari umusaruro nukuvuga ngo abantu bazagera igihe bamenyere amasengesho ni 40 ni croisade ni cyumweru kigize gutya aho yindi minsi ibyo ni byiza biragafasha ariko ko biragutoza kuva muri level ujya handi kumanumva nugarukiraho gusa aho kubwiza ukuri nukuvuga ngo nyuma y'iyo minsi yindi bizaza bigaruka ese harya uri tekereza kuzubwira ngo zaza guhamagara gusa kuwa mugahana itariki nzaza guhamagara gusa kumwisho w'ukwezi ariko urwo bushuti ko mu imwisi ya tariki irageze gutyo gusa aho ubushuti kwereka ko nishuti yanje nuko mpamagara n'igihe ntari imbizi kumpamagara kuko urukundo ruharugumira muri wowe ndirwo tumutuza my friend. I'm not saying these practices are bad, but they should aim at upgrading our relationship with God. Imagine you had a friend and you set dates 1 per month when you would call them. That's not true friendship. True friendship is something permanent and consistent. Mbabwire rero. Tell you this. Gahunda y'itorero. The program of the church. Turi mu bantu bayishigikiye kuko
turi n'abayobozi is what we support as the leaders of the tugiye church. tuvuga ngo muje mu minsi 21 cyangwa tugire za kurwanda cyangwa se dusengere mungu wacu tuje muri za serire ni byiza mutanabyubashe muba mwishe ibintu byose. It's good to have those practices doing the 40, the 21, going to the home cells. You need to do that. Nibikuzamure bikugeze kuri level yo gushaka Imana ku giti cyawe. Ibi ibifasha kugusingiriza ni nk'urwego wuririraho maze ukereye ubushuti n'Imana 24/24. But let these practices lead you to a level where you will be a permanent friend of God, seeking Him all the time. Muvuge ngo amen. Hallelujah. Maze muzumve ukuntu Imana izazira ngo cwe kuryo uzamva nka ko kuri WhatsApp cyang abantu bafite inshuti n'isi uzamva cye notification cyang uzaza wicara buri kandi cyang notification from heaven from heaven from heaven from heaven. Hallelujah. Hallelujah. And see how you will be getting notifications from heaven all the time because of that. Mokozi weta himidiwe. Praise our Lord. Mokozi weta himidiwe. Praise our God. Kubera kuba wicaye ndagukumbuye uraho sheri Kigali hari izuba ryinshi wowe aho ngaho imeze gukora ariko uyu muntu ndiyarwaye n'ubushuti. It's only friendship that can make God communicate with you about everything. Mbwirira mugenzi wawe rero ngo 40 jours igiye kurangira tuje kuryama yewe uri iyi ni gahunda igufasha kugira ngo uve mu rwego ugere muke nuzasengana n'abandi iminsi 40 gusa 21 n'ibindi kurwazane cyangwa serire gusugahekeraho uzahekera muri level runaka nibigutoza kuzamuka. Let the 40 days and all the practices at the church allow you to upgrade your relationship with God. Amen. Amen. Gusenga uri mu modoka. Praying when you're driving. Gusenga wicaye mu ntebe. Praying when you're sitting. Gusenga uhaye uteka. Praying when you're cooking. Gusenga uhaye ubara amafaranga muri bank. Praying when you're counting money at the bank. Gusenga uhaye uganira n'abantu. Praying when you're discussing with people. Uvuge ngo hallelujah. Hallelujah. Gusenga usinziriye. Praying even when you're sleeping. Nukuvuga gute nukuba mu buzima bukominika nijoro. Living a life that is in constant communication with heaven. Niyo mpamvu uzubona uri kumwe n'undi we waranga ureba ariko Kigali irimo ariko iteye imbere dore imodoka yatambuka dore ukaza mu bundi gusanga ukuvuga ngo amen. That's why you might be with someone. Muri mu modoka ko ndigeze igihe arimo asenga oya ari muri communication iki. That's why we see people like you. Kuva nubwo atavuze amen ko ngo kokera yasengereye yumvise asifiwe. Man. Nihuse mama. Asifiwe. Praise God. Ariko tugira Imana. Bwana asifiwe. We have a wonderful God. Hallelujah. Ibyo kwiherera nzabivuga n'ibintu bipanze nibyo ariko ndacaye mpera ku kintu cyambere gikereye ubushuti. I will get time to speak about retreat and programs, but now I'm speaking about what creates friendship. Nimwumve tugeze ku murongo wa 12. Verse 12. Exodus. Mose abwira Uwiteka ati dore uje untegeka uti jana ubu bwoko tumenyeshe uwudutumanye ariko waravuze uti nkuzi izina kandi wangiriyeho umugisha nuko niba ugiriyeho umugisha koko nyereka imigambi yawe kugira ngo nkomeye. Niko wari wabona umuntu ubwira undi ngo nereka imigambi yawe? Have you seen a person tell to another person, show me your plans? Bishatse kuvuga igiti? What does it mean? Ugurura umutima wawe wose. Open all your heart.
imigambi ni ukumenya n'icyo utavuze. The plan is when you get to know even what is not said. Ese muzi imigambi iri mu mutwe wanje no mu mutima? Can you tell my plans? Muzi ibyo mpamvu umwaka utaha niki? Muzi imigambi dufite? Murabizi nomenya imigambi ufite se? Can you know what I'm planning or what? C'est entrer directement mu mutima w'undi muntu. Open. That is when you penetrate the heart of another person who has opened it to you. Maze nsome de A à Z. And read inside you from A to Z. Umuntu uzumenya umugambi wundi ninde? Who can know someone's plans? Umugabo n'umugore. This is kubera iki? Ni inshuti. N'umugore utari inshuti cyangwa umugabo utari inshuti yawe hari ibyo atazamenya kubera ko kera mwararwaye. Ariko umugabo n'umugore b'inshuti azashaka no kumenya n'icyo wawutekereza muri iyo sekonde kubera ikiwuguruye. Nimwumva ubushuti Musa yari afitanye n'Imana. Look at the type of friendship that characterized God and Moses. It's the thing that a woman and a man who have good relationship can know from each other. Umuntu womenya umutima wanje bakamenya n'ibyo ntekereza nani nkabimenya ni madame wanje. Only my wife can know my plans and my thoughts. Ndavuga umutima. Abandi kubijyanye n'umurimo bo bimenya n'inshuti zacu dukorana kuko hari ubushuti dufitanye. Ariko hari abandi bazabicara hera inyuma ntimwo bimenya. My colleagues and friends can know my professional plans. Degré y'ukuntu mufitanye intimité no gusabana bidetermina profondeur yo kumenya ikiri mu mutima wundi. The level of intimacy and fellowship determines the fact that you will know what is inside the other person's heart. Musa nawe yari amaze kumenya ko ari inshuti y'Imana. And Moses has known that he is a friend of God. Hallelujah. Hallelujah. Araharamubwira ngo nyereka imigambi y'umutima wawe. And he said, show me your plans. Ninde wakora iryo sengesho atari inshuti? Who can ask that to a person who is not their close friend? Buzabuguhesha uburenganzira bwo gusingira ibiri mu mutima w'Imana uwo ari we wese atopfa gufata. Friendship who gives you access to what is inside the heart of God that is not accessible to anyone else. 15 nsimbuke kugira ngo nturangize. Verse 15. Mose aramubwira ati ubwawe nutajyana natwe hudukurino ikizamenyekana yuko nje n'ubwoko bwawe isukubana nawe kadusimbuke 18. Verse 18. Aramubwira ati nyereka ubwiza bwawe burabagirana. And he said, please show me your glory. Ariko Musa yari umugabo kabisa. Moses was a great man. Kugire gute? Unereka ubwiza bwawe. Show me your glory. Reka nkubwire. Ikiza kigaragaza ko Musa yari yasabye ibitashoboka ibitakwegerwa n'Imana yonyine yabyisobanuriye. This shows that Moses asked for something that is not accessible to men, and God himself explains this. Uwiteka aramubwira ati ubwanje nzanyuza kugira neza kwanje kose imbere yawe nzivugira mu izina imbere yawe ko ndi Uwiteka kandi nzagirira ubuntu uwo nifuza kugira 20 kandi ati ntiwareba mu maso hanje kuko umuntu atandeba mu maso ngo abeho. Ewe wasabye my friend mu nshuti yaje mon ami wasabye ibintu bikomeye. You have asked for a very difficult thing. Ukiniona we utakufa. If you see my face you will die. Aho nubwo no kubona ngapfa ariko kuko ni inshuti ntacu nima uragitanga. But because we are friends, even if I could see you and die, that is okay. Wasoma umurongo ukurikira hakavuga ngo kandi Uwiteka ati hariho ahantu bugufi bwanje nawe uzahahagarare mu rutare kandi ubwiza bwanje bukikunyuraho nzagushira mu busate bw'igitare ngutwikiriza ikiganza cyanje ngenzeho marira kunyuraho maze ngutwikurireho ikiganza cyanje urebe mu mugongo hanje ariko mu maso hanje yahaboneka. Ko murumva ko gutekinika nimwumva inshuti nimuvuga ngo nimwumva inshuti kwizimera. See how friendship can Je vais be. m'arranger.
ndiyaranja kuko akera wansaze my friend tako nakugira nzagushira hagati uhagarara neza utanyeganyega kuko iyo ntambutse ibintu byose biranyeganyega ninja kukugera aho kuva ngo duhuza amaso wopfa nkakubura kandi sinkwimeza wansabye ngishira ikiganza ngutwikiriza tambuke mpaye ikiganza cy'Imana ni kirekire tambuke nimara kugera maze kugera iriya maso atagihuye undebe wese hani nyuma. Look at this friendship where God says, I cannot deny you what you asked me for, but because I don't want to lose you, because you have seen my face, I will make you stand in the cleft of the rock and then put my hand before you, and when I've passed, you can see my back, my friend. The benefits of friendship. Hallelujah. There is nothing God cannot give you, and there is nothing He cannot tell you. Mungu ni mwema, Mungu yu mwema, Mungu yu mwema, yu mwema. God is good. Friendship. 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 Ariko ndatekereza iri jambo none nuko rihari vugwa ribumzakana. Hari gihe ga prononciation zigorana. Vous savez très bien. Alors. Koga ngo ni prononciation. Alors. Hari abantu bazavuga icyongereza. Good afternoon. Vuga base afternoon. Nawe iri jambo ko ravuga nimumve tiwo kwamba ngo ubushuti. Ubushuti tiwa prononciation. Ubushuti. Friendship. Imba ariko bapronounce mwashatse koroza namwe mwabaye abongereza mwabaye mubwira ngo ntaca Imana itaguha ntanici itakubwira. There is nothing God cannot give you. There is nothing God cannot tell you as a friend. Ndagira ngo numve ko kacengeye mwakumvise. Yes. Mwongere cyane. Hallelujah. Hallelujah. Kandi ubushuti n'Imana nukuri tibigena ngo wavutse wabzawe nande, tibigena origine, tibigena ubwoko, ubigena gusico wakoze. Friendship with God does not depend on who you are, where you come from. It depends on what you do. Nawe wabziyemeje ugatindana n'Imana. If you decide to spend time with God, ni kiguzi gusa bisaba ubushuti buzaza kandi uzasarura byinshi. It's the only cost it takes to be a friend of God, and you will get a lot from that. Wasoma mu buhanuzi bwa Amosi 3:7. Prophecy of Amos. Amos 3:7. Umva uko havuga muri Amosi 3:7 babishire hariya batangire banaturebere Yohana 15 nayo iramenyerewe naho turangiriza umurongo wa 13:15. Mwumve ibanga rituma mwuka wera azatubwira mu gihe cyose mu gihe bikenewe imwuka wera. Hariya harabango nukuri Uwiteka Imana tizagira ikikora itabanje guhishurira abagaragu bayo babahanuzi ibihishwe byayo. Amen. Ijambo rikomeye rigena byose. The keyword here, to whom does he reveal his secrets? Abagaragu. His servants. Abagaragu. His servants get the revelation. Buriya jambo bugaragu, the word servant, ririmo ibintu byinshi. Has a lot of things in it. Nukuvuga ngo abagaragu bayo, the servants of God, servant of God. Nukuvuga ngo serviteur nabarekonesheje Imana nka boss.
are those who have recognized God as their boss. hari abantu bazamara gukizwa bagahinduka ibyigenge ntibamenye ko hejuru hari boss. Sometimes azamagenda yasamye mu mujyi wa Kigali atera amaguru ko ashaka avuga ko ashaka ntabwo uri umugaragu umenya ko chef ari hejuru uzubaza ngo ngende gute yakubwira ngo genda gute kwagenda gute mvuge gute uvuga gutya uceceka serviteur uwo n'umuntu. servant is a person that has fellowship with God. Some people get saved and they become rebellious, doing whatever they want. Those are not servants. Yohana 15 John 15 umurongo wa 13 kugeza 15. verse 13 to 15. Yohana 15 umurongo wa 13. John chapter 15 verse 13. Nimwumve bene data iri jambo narikunze. Listen, brethren. Nta ufite urukundo ruruta urw'umuntu ufira inshuti ze. Murumva? Nta ufite. 14 verse 14. Muri inshuti zanje. You are my friends. Niki kizana ubwo bushuti? What brings this Yes, aravuga ngo muri inshuti zanje. Jesus says you are my friends. Nimukora ibyo mbategeka. If you do whatever I command you. Nimwumve wa mwimerere. This is the originality. None urakenera ngo umwuka wera yobore wigendera uko ushaka ukora ibyo ushaka udakurikiza ibyo Imana ivuga. You want the Holy Spirit to lead you while you do whatever you want. You don't follow what God says. Akarenge sawa ariko ikindi cya kabiri The visits gendera are mu okay, by'Imana igira gute ishaka. but walk in the Lord's commands. Kuko ubuzima bwacu bwonyine ni isengesho. Because our lives are a prayer. Hari igihe tutasenga Sometimes we ngo don't tuvuge pray, cyane we ariko don't uko speak a tubayeho lot, bigakurura Imana ikaza. but our lifestyles attract God. And nimukora ibyo mbategeka mukagendera mu ijambo ryanje muzaba inshuti zanje nk'icyo Imana ishiba idushakaho. Muzaba inshuti mu gihe mwakoze ubushake bwanje. you are my friends when you do whatever I command you. This is what God wants from us. Nimwumve sasaga iyo mumaze kuba inshuti kubera ko mwakoze ibyo Imana ishaka. Nimwumve umusaruro kandi ukurikira. See the result when you have become God's friends. Umurongo wa 15. Verse 15. 15 shira umurongo wa 15. Noneho sinkibita abagaragu kuko umugaragu nukuvuga ngo ntabwo bizanye na rya jani twavuze z'ubugaragu ni umugaragu n'imbata yayindi imwe nyine itari yo mu rugo. I do not consider you as my abagaragu kuko slaves, umugaragu atazi ibyo shebuja akora ahubwo mbisi inshuti kuko ibyo numvise parce que vous êtes mes amis. because you're my friends. Kuko muri inshuti nimwumve ingaruka ibyo numvise kuri data byose narabibamenyesheje. All things that I heard from my Father I've told you. Ikiranga ubushuti mwabaye inshuti zanje. You have become my friends, Noneho namamenera amabanga yose. and I've disclosed all secrets to you. Ibyo narimbitse muri je data yari yarambwiye gusa sinamenye igihe byose nabibasutsemo namambi babwira poromoko. I don't know how I came to pass on all the things that the Father had kept in me. Ingaruka ikibyara ubushuti ni ukugendera mu mategeko y'Imana, ni ugutindana mu bikari by'Imana, kibyara ubushuti. Ubushuti bwamara kuba bukabyara Imana kutumenera umutima, kutubwira ikirimo kuri data byose narabibamenyesheje. Spending time with God will create the friendship, and as the result of the friendship, God will disclose everything in His heart to you. Urashaka ko Mwuka Wera azaza kumenera ibanga zibiri ku mutima w'Imana buri gihe? Do you wish the Holy Spirit to disclose the secrets at the heart of God to you? Uzumenye Imana icyo ishaka muri uwo mwanya n'icyo ugomba gukora udatekinika. You want to know what God wants at each moment, not fight for yourself. Shaka ubushuti n'Imana. Seek friendship with God. Izakwereka uburyo ubaho. He will lead you in how to live, how to parent, how to do your job. He will show you how to make your decisions, how to live a pleasant life.
kubera kuri inshuti because you are his ikibyara friend. ubushuti nabyo ni igiki And what comes after ni that? ugukurikiza ubushake bw'Imana iby'Imana itegeka muri Bibiliya It's walking in the Lord's commands as they are in the Bible, warangiza ugatinda muri presence yawe. and then spend time in his presence. Reka ntangirire ordre croissant. This is the right order. Gutinda ku amategeko y'Imana ukayubaha ugatinda muri presence yawe. Following God's command and spending time in his presence takes you the second floor. Being a friend of God, Ubushuti bw'Imana bugakurura ibiri mu mutima w'Imana byose ikazigenda ibikumenera ibikubwira. Mwuka wera akazagenda bikubwira. and that friendship will lead the Holy Spirit to disclose to you whatever is the heart of God. Nimugire gucya mwese bitatu. 3 things. Babwiye ngo mubisubiramwe mwabisubiriramo. Could you tell those to me? Niki kibyara ubushuti n'Imana? What produces friendship with Gukurikiza God? Imana itubwira, Following ubushake his bwayo, commands tugahora muri presence yawe. and spending time with him. Icyo ni cyambere bikabyara That iki? is the first that produces friendship. Bukabyara ko Imana ituganiriza igenda iduhishurira buri. And the friendship causes God to speak to us and to reveal his secrets to us. Kandi uko n'ukuri. And that is the truth. Ta formule magique. There is nothing magical in Imana this. yacu ni Imana y'amahame. Our God is a God of principles. Izigendera muri system yashizeho imikorere. He walks in the system he has established. Niyo mpamvu bavuga ngo tijirondora ku butoni. That is why he has no favoritism. Naho ubwo butugiye kurangiza iminsi 40. We are about to close the 40 days. And you will be like, oof, maze wamuryama umugorora jose and sleep. No, that is not the thing to ibisi do. yo tego yo kumva ngo twageze iyo tujya ahubwo ni bidutoza. This is to train us. Bidutoza. Ikindi cya kabiri Second kurikiza thing, icyo Imana ivuga follow ukigendera what God says and live in that ubushuti. friendship. Musubiremo gatatu mwese rimwe kabiri gatatu muvuga ijambo ubushuti rimwe kabiri We'll say gatatu. the same word 3 times. Friendship, friendship, friendship. Reka babanze bavuge ikinyarwanda bonyine rimwe kabiri gatatu. ubushuti Ubucuti, ubucuti. Nawe bivuga gatatu mu Cyongereza. Friendship, friendship, friendship. Muhaguruke dusenge. Let's all stand and pray. Bwira Imana ngo Mana Tell ndagusaba God, I pray to you, ibi bintu biganiriweho bibyara ubushuti ubindememo. create these things, the friendship in me. Tukaza wumva ko igihe ubanye n'Imana ari igihe gusa wageze mu rusengero bana n'Imana ubuzima bwawe bwose. Do not be close to God only when you are in Ibitekerezo byawe church, bikubanuke bireba ijuru. but make it your lifestyle. Itwararika icyo Imana yavuze. Observe what God said. Amen. 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 Ejo bundi noneho naratekereje. I was thinking the last time, Sarire abantu basigaye birengagiza ukuri bazi bakama babirengagiza nko hayigotomera amazi. people try to negate the truth they have known. Wazimubaza ngo ese ikuracemera uzi ko ari ukuri ngo yayi none ko wagikoze ngo none hongera igihe nibaza ariko bumuza mubona ko turi abakristo bogera igihe kuvuga amahame y'Imana twofira Yesu mwebwe twafira ubu twovuga ngo kundi kuri kw'Imana ndi tukuvaho inkote kuri ejo kweme. And I've been wondering how principled we are as Christians. Dusige tunanirwa gukurikiza ukuri batakwirukana mu nzu utaburara nta nkono ukubitwa pe gusa ngo yaye ngo ntibombona neza ngo gute mwe uko twahagarara inkota ya Kristo yo kuzira ukuri twemeye mu kakogorera twaba nkayiko eglise primitive. We're going out of the truth without any threat. Ijambo ry'Imana ahantu turi aho duhumekera hose naho bato umuntu akabesha ntabatana kibigeze banamubaza niyenda ngo ati barakwiruka donc amahame
mureke twihane twongere tugaruke mu ijambo. Let's repent and get back to the principles of the word of God. Mana yo mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo mwana, turagusaba Mana yo mu ijuru, isengere muvandimwe, isengere we wenyine, ni wowe uzi icyo Umwuka Wera yaganirije umutima wawe. Pray for yourself because you know what the Holy Spirit has spoken. Oh, hallelujah. Mwuka Wera. Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Ngwino dushoboze kugira ngo dutinde muri presence yawe, so that we may spend time in dusohoze your presence, ijambo ryawe accomplishing what your word says, maze Mana we duhinduke inshuti zawe. Mana we so that uri we mu may ijuru, become your friends, Lord, uzutwirata uri mu ijuru, so that you may take pride in us from heaven. uzuvuga ngo mwabonye umugaragu wanje Yobu, mwabonye umugaragu wanje Danieli, le bien-aimé, inshuti yanje Danieli, mwamubonye. My beloved Daniel, my friend Daniel, umugabo wari waratinze mu bikari byawe, a man who had spent time in umugabo your wari courts, integre, umugabo wari warahagaze mu mahame a man y'ijambo of ryawe, integrity who had observed the maze principles of ashinduka heaven, inshuti yawe, and he became your friend. umwohereza marayika Gaburiyeli kuza kumubwira gusa ngo yewe Danieli mugabo ukundwa cyane, And you sent angel Gabriel to him to tell inshuti him, yanje Daniel, magara, beloved man, dear inshuti yanje friend, magara, dear Danieli friend, inshuti yanje magara. Daniel, my dear friend. Abakristo b'iki gihe Mana, udufashe uturinde ibiza bitwigiza kure yawe, kandi uduhereze kubaha ijambo ryawe no kurigendera. Dushakashake kuba inshuti y'Imana, tuba inshuti y'Imana, tuba inshuti y'Imana, tuba inshuti y'Imana. Oh, tuba inshuti y'Imana. Turinde kuba abanyedini. Abanyedini bashaka gukoreraho ijisho rireba ry'abantu. Ntabwo uri Imana izikorera ku bantu bakenera gushimwa n'abantu, ni abantu bagendera mu mahame avuye mu mutima, amahame yo mu mutima, amahame nyayo yo kubaha Imana kuruta gushimisha abantu. Mana we, aba bakristo bayoborwe na motivation nziza, bayoborwe no gushimisha Imana, niho bazoroha, niho bazaba itorero ryoroshe, itorero ritagoye, itorero ritaremereye, itorero buri wese ayoborwa n'ico Umwuka yashize muri we, maze igikorwa rusange n'icyemezo rusange, orientation rusange, buri wese azayigana zoroshe. Mana urakoze, tuduhe kumva gusa, uduhereze kumva no gushira mu bikorwa. Kuva uyu munsi twese dushakashaka, dutahe twafashe umugambi wo gushakashaka ubushuti, kugira ubushuti hamwe nawe. Urakoze ko wabanye natwe iyi minsi, tugiye gutandukana dutaha, utuyobore tugeze mu ngo amahoro, naho turare tuganira nawe. Icubahiro nishimwe, kuratwa no guhimbazwa bikomeze kuba ibyawe, none n'iteka ryose ko bwa Yesu Mwami. Amen. Amen. Murakoze. Amahoro ya Kristo ajyane namwe. Umpoberere mugenzi wawe, mubwire ngo ushakashake kuba inshuti